Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Muri aya makuru yacu ndababwira ko inzobere mu bya gisirikare z'abanyamerika zamaze kugera muri Kongo. Inzobere z'abanyamerika zamaze kugera muri Kongo gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC kugira ngo batsinde intambara barimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizegwe aremeza ko inzobere z'abanyamerika zigiye gutoza igisirikare cya Kongo cyane cyane ibijyanye no kurwanira mu kirere. Ni inzobere z'abanyamerika zo ku rwego rwo hejuru. Nyamara ku rundi ruhande amakuru yizegwe aremeza ko ibingibi ari inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ibya Tshisekedi imbwa zikomeje kubirwaniramo. Abanyamerika bafite umugambi ukomeye cyane wo kwikiza Tshisekedi. Tshisekedi yanze kubahiriza ibyo yasinyanye n'abanyamerika. Hari amakuru avuga yuko abanyamerika baba bagiye kwikiza Tshisekedi maze bagakorana n'inyeshyamba za M23. Hari amakuru yizegwa yemeza yuko Tshisekedi nawe arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse Tshisekedi yamaze kwikiza abajenerali bose avuga yuko ari abagambanyi. Iki gikorwa cyo gufunga abajenerali kirakomeje, ndetse Tshisekedi avuga yuko umuntu wese bizakekwa ko akorana n'umwanzi agomba gufungwa vuba na bwangu. Kugeza ubu abajenerali barenga 35 ndetse n'abasirikare bakuru bamaze gufungwa bagirizwa ibyaha byo gukorana n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi arikanga ko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa. Muri aya makuru yacu tugiye kurabira hamwe ikihishe inyuma ya bano basirikare b'abanyamerika. Inzobere kaminuza zamaze kugera muri Kongo. Izi nzobere zifite umugambi ukomeye cyane. Hari amakuru yemeza yuko ubutegetsi bwa Perezida Trump burimo gukorana n'abarwanyi ba M23, ariko kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bukaba bubona neza ko bugeramiwe. Amakuru kandi yemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana n'uruhande rwa Koloneli Nanga na Generali Makenga bagamije umugambi wa balkanizasiyo. Ni ugucamo Kongo ibice maze uburasirazuba bwa Kongo bukiyonkora kuri iki gihugu maze bugahinduka igihugu cyigenga. Hari amakuru yizegwa yemeza yuko umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu ugeze kure. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi amakuru yacu. Ibiganiro bya Iyakure Official bizajya bitambuka kuri iyi mbonerakure. Abanywanyi banjye bose ndabamenyesha ko imbonerakure yacu ari Iyakure Official. Mumenyeshe n'abandi bose ko amakuru n'ibiganiro bakurikiranaga ku zindi mboneshakure bazajya babikurikirana kuri iyi mboneshakure nshasha. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Muri kano kanya rero reka tuganire ku makuru akomeye cyane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Mwarabibonye ko inzobere z'abanyamerika zamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inzobere mu bya gisirikare. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko zino nzobere zigiye gufatanya na FARDC cyane cyane mu myitozo y'urugamba rwo mu kirere. Ni inzobere zarungitswe n'igisirikare cya Amerika.
Amakuru avuga yuko abanyamerika barimo kwereka neza ubutegetsi bwa Kongo ko barimo gukorana, ndetse zino nzobere zirimo gufasha Air Force ya FARDC. Amakuru yizewe aremeza ko izi nzobere zirimo gutanga amasomo akomeye cyane y'ukungene igisirikare cya Kongo cyakoresha indege z'intambara mu gutsinda urugamba barimo kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kirimo kwitegura urugamba rukomeye. Ni urugamba rugamije kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Igisirikare cya Kongo kandi kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Goma. Umwaka urarumanye abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka ushize nibwo abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi wa Goma. Umunsi ku wundi umwaka urarumanye bano barwanyi barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ni umujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ukaba umujyi wakoreragamo imiryango myinshi cyane mpuzamahanga. Ni umujyi kandi urimo ikibuga cy'indege cya Goma. Umwaka urarumanye kino kibuga cy'indege cya Goma gifunze kandi kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu gihe rero igisirikare cya FARDC kirimo kwishimira ko abanyamerika bamaze kugera muri Kongo kandi ko barimo gufasha FARDC mu myitozo ikomeye yo gukoresha indege z'intambara. Hari amakuru avuga yuko ari umutego ukomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kugwamo. Abanyamerika ngo barakajwe n'imikorere ya Tshisekedi. Perezida Tshisekedi yasinye amasezerano ya Washington ndetse asinya n'ayandi masezerano menshi cyane yemerera abanyamerika gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko kugira ngo abanyamerika bacukure amabuye y'agaciro bisaba yuko amahoro n'umutekano bibanza kugaruka muri Kongo, imirwano igahagarara ndetse urwamo rw'amabombe n'amasase rugahagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira ngo imirwano ihagarare rero nuko Perezida Tshisekedi ubwiwe agomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Muri aya masezerano ubutegetsi bwa Kongo bwemeye gusenya ndetse no kurandura burundu inyeshyamba za FDLR zibangamiye cyane umutekano w'u Rwanda. Muri aya masezerano ya Washington u Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Igihugu cya Kongo kivuga yuko izi ngamba z'ubwirinzi zivugwa muri aya masezerano ari abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. U Rwanda narwo ngo rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Nyamara aya masezerano ya Washington yabaye amasigara cyicaro. Nta ngingo n'imwe yari yubahirizwa muri aya masezerano. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusenya FDLR. Aho kugira ngo Tshisekedi asenye FDLR, ahubwo akomeje gutanga intwaro nyinshi cyane ndetse n'ubufasha bukomeye cyane bwa gisirikare burimo kugera muri zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gihe rero Tshisekedi yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, abanyamerika barabona ko nta nyungu bazavana mu butegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko abanyamerika bari inyuma y'abarwanyi ba M23 ndetse ko abanyamerika babibona neza ko gukorana na zino nyeshyamba birimo inyungu nyinshi kuruta gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko izi nzobere za gisirikare z'abanyamerika ahubwo zaba zirimo gutegura imigambi ikomeye cyane yo kuvana ku butegetsi Tshisekedi. Ndetse ngo Tshisekedi ari mu yabira. Ubuzima bwa Tshisekedi bwaba bugeramiwe. Abanyamerika ngo bari mu migambi ikomeye cyane yo kwikiza Tshisekedi maze bagakorana na zino nyeshyamba za General Makenga. Abanyamerika kandi bari mu mugambi wa balkanization.
ni wa mugambi wo gucamo Kongo ibihugu byinshi, maze uburasirazuba bwa Kongo bukigenga ndetse kigahinduka igihugu cyigenga kikitwa Repubulika yigenga ya Kivu. Bano banyamerika b'inzobere mu bya gisirikare ngo nubwo barimo kwereka Tshisekedi ko barimo kumushyigikira, ku rundi ruhande abategetsi muri Kongo bafite impungenge. Baravuga yuko abanyamerika bamaze kwinjira muri Kongo ndetse ko ngo bari inyuma y'abarwanyi ba M23 kandi ko imigambi yabo ari ugutegura neza umugambi wo gucamo Kongo kabiri ndetse no kwinjirira igisirikare cya Kongo bakagica intege, maze bigatuma intare za Sarambwe zigarurira ibice byinshi. Hari ibibazo byinshi cyane abanyapolitike barimo kwibaza, ndetse benshi bafite impungenge ko ubuzima bwa Tshisekedi bwaba bugiye kurangira. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Perezida Tshisekedi ari mu mazi abira. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamukomeranye nyuma y'aho Tshisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye. Amerika yamaze gutanga agasopo kuri Tshisekedi imubwira yuko agomba kujya mu biganiro vuba na bwangu, bitaba ibyo agahura n'ingaruka zikomeye. Amakuru yizewe aravuga yuko abanyamerika barimo kurakazwa cyane n'imyifatire ya Tshisekedi wateye utwatsi ibiganiro bya Doha yagiranaga n'abarwanyi ba Generali Makenga. Butegetsi bwa Kongo bwavuze ko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari, ndetse Tshisekedi yamaze gutangaza ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo azagikemuza intambara karundura, ndetse akavuga yuko azanashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi asinye amasezerano ya Washington, Tshisekedi yanze kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Amasezerano ya Washington ni amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya masezerano harimo ingingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere ni uko Kongo yemeye gusenya FDLR. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo bwaba bumaze gusenya FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanze gusenya FDLR, ahubwo bukomeje gukorana na FDLR ndetse no gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi avuye i Washington, nta kintu na kimwe yigeze yubahiriza mu bikubiye muri aya masezerano. Ikindi kintu giteye inkeke kandi ni uko Tshisekedi yahise atangaza ko atazasubira mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Nyuma y'uko Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, yibwiraga ko abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo maze bagategeka u Rwanda ngo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara ntabwo ariko amasezerano ya Washington abivuga. Amasezerano arabisobanura neza. Kongo igomba gusenya FDLR maze u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyuma yo gusinya aya masezerano ya Washington, Perezida Tshisekedi yabonye ko ibintu bitoroshye rwose. Yabonye ko agomba gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda narwo ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi yibwiraga ko abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo ndetse n'igitutu maze ngo u Rwanda rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Reka mbibutse ko izi ngamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda Kongo izisobanura ivuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Kongo yemeza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000 ndetse yemwe irarenga ikavuga yuko bageze no ku 7,000. Bano basirikare b'u Rwanda ngo bari muri Kongo. Izi ngizi ngo nizo ngamba z'ubwirinzi. Niko igihugu cya Kongo kizisobanura, kikavuga yuko bano basirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu.
Kongo rero ivuga yuko u Rwanda rutigeze ruvana abasirikare barwo muri Kongo, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rukomeje gufasha abarwanyi ba M23 mu guhondagura FARDC ndetse no gucakira ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Tshisekedi yasabye Abanyamerika ko bagaba ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, maze bakica Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneli Nanga. Ibingibi Abanyamerika barabyanze. Abanyamerika babiteye utwatsi, ahubwo basabye Tshisekedi kugira vuba na bwangu maze agasubira mu biganiro na bano barwanyi. Tshisekedi nawe yarigumuye, yavuze yuko Abanyamerika yabemereye amabuye y'agaciro, ariko nabo ngo bagomba kumufasha maze bagategeka u Rwanda rukavana abasirikare muri Kongo, ndetse ngo Abanyamerika bagakoresha indege zabo z'intambara ndetse n'ubutasi buhambaye, maze ngo bakica Generali Makenga urongoye abarwanyi ba M23 ndetse ngo bakanivugana Bwana Koloneli Nanga. Uyu nguyu ni umunyapolitike ukomeye cyane urongoye ihuriro AFC M23. Abanyamerika rero babiteye utwatsi, ahubwo babwira Tshisekedi ko akwiye kubahiriza ibyo yasinyiye i Washington. Ibyo yasinyiye nta bindi, nuko yasinyiye gusenya FDLR ndetse akayirandura burundu. Yanasinyiye kandi ko imvugo z'urwango ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bigomba guhagarara vuba na bwangu. Bino byose rero nta na kimwe ubutegetsi bwa Kongo bwakoze. Imvugo z'urwango zariyongereye. Mwaramwiboneye Generali wa FARDC wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Generali Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, yavuze yuko kurongora umututsikazi ari ukwigengesera mu buryo bukomeye, ngo ni ibintu bisaba kwitonda. Yavuze yuko abatutsikazi ari abagambanyi ndetse ko bakora mu nyungu z'umwanzi. Aya magambo y'urwango ya Generali Sylvain Ekenge ntacyo ubutegetsi bwa Kongo bwayakoze ko, ndetse n'abandi banyapolitike benshi bakomeje kuyatangaza muri Kongo. Kugira ngo Kongo igabanye igitutu mpuzamahanga, yamuhagaritse ku mwanya wiwe wo kuvugira igisirikare, ariko Generali Ekenge arimo kwidegembya i Kinshasa ndetse akomeje guhembwa amafaranga ye menshi. Amakuru yizewe yemeza yuko ibyatangajwe na Generali Ekenge ariko n'ubutegetsi bwa Kongo bubyemera. Niko Tshisekedi abyemera. Tshisekedi nawe ngo yemera ko abatutsikazi ari abantu bo kwirindwa cyane, ndetse Tshisekedi asangiye ibitekerezo neza n'uyu mujenerali Sylvain Ekenge. Kugeza na n'ubu turiko turavugana, ubutegetsi bwa Kongo bwarinangiye, bwanze kubahiriza amasezerano ya Washington ngo busenye FDLR. Ako gusenya FDLR, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutanga intwaro nyinshi ndetse bukomeje gutoza FDLR no kuzishakira abafatanyabyaha kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibingibi rero ni agasomborotso gakomeye cyane ka Kongo, ndetse Tshisekedi akomeje kwikomanga ku gatuza akavuga yuko azashoza intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 ndetse ko abakomando kabuhariwe b'igisirikare cy'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Uvira. Ibingibi kandi Kongo yagiye inabitangaza kenshi. Kongo yavuze yuko abakomando b'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Goma. Ibice by'ingenzi byose mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda kabuhariwe babicakiye. Nyuma y'aho Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, none akaba yaranze kuyubahiriza. Nyuma kandi y'aho Tshisekedi atangaje ko atazongera kuganira n'abarwanyi ba M23, ndabamenyesha ko ibintu byamukomeranye.
Perezida Tshisekedi abanyamerika bamuhaye gasopo. Abanyamerika bamubwiye yuko agomba kubahiriza ibyo mu masezerano yasinyiye i Washington. Abanyamerika kandi bamubwiye ko agomba kubahiriza vuba na bwangu iby'ibiganiro bya Doha, ndetse intumwa za Kongo zigasubira mu biganiro. Abanyamerika kandi batanze gasopo kuri Tshisekedi ushaka gutegura ibindi biganiro. Abanyamerika bamubwiye ko ibiganiro bya Kinshasa bidakenewe, ndetse abanyamerika bamubwiye yuko nakomeza kwirozonga agakomeza rwose kugumuka ibyiwe biza kuba bibi cyane. Abanyamerika bamuteguje, bamubwiye ko agomba gukora vuba na bwangu agasubira mu biganiro, ndetse akagaragaza ubushake bwo gusenya FDLR. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko abanyamerika barakaye nyuma y'aho Tshisekedi atangiye guhindura uruhande. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo guhindura uruhande nyuma y'aho Kongo ibonye ko abanyamerika batarimo gukora ibyo Tshisekedi ashaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Muri iyi minsi amatsinda akomeye cyane y'Abarusiya ari muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kohereza intumwa i Pekin ndetse no mu Burusiya. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi yaba arimo gutera umugongo abanyamerika, ahubwo akaba arimo guhana ibiganza n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Abihweza ibya politike baravuga yuko Tshisekedi arimo gukora amakosa akomeye. Nyuma y'amasezerano yagiranye n'abanyamerika, Tshisekedi aragaragaza yuko atiteguye kuyubahiriza. Reka mbibutse ko Tshisekedi yasinyanye amasezerano n'abanyamerika agamije gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko aya masezerano agomba kubahirizwa ari uko amahoro n'umutekano byagarutse muri Kongo. Kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nuko Tshisekedi asenya FDLR ndetse akajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero ntabwo Tshisekedi arimo kubikozwa. Ni ibintu abanyamerika barimo kubona yuko ari agasuzuguro, ndetse ko Tshisekedi arimo kwangiza amasezerano. Hari amakuru avuga yuko abanyamerika nabo rwose baba bagiye guhangana na Tshisekedi ndetse bakamwereka isomo rikomeye. Hari abavuga yuko Tshisekedi arimo gukina n'umuriro. Abanyamerika ku nyungu zabo nta mikino na mikeya, nta gupyinatana gutoya bashobora kugira. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ari mu kaga nakomeza kwanga ibyo abanyamerika bamusaba. Abanyamerika rwose bashobora no kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru yizewe avuga ko Tshisekedi yarakariye abanyamerika nyuma yo gutahura ko abanyamerika ku rundi ruhande barimo gukorana n'abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye ku munsi w'ejo. Nababwiye ko abanyamerika ari abantu bashaka kurya ku mpande zombi. Abanyamerika bakorana n'impande zose ndetse bakajya ku ruhande rufite imbaraga. Abanyamerika rero barimo gukorana n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse hari amakuru avuga yuko Amerika yaba yiteguye gufasha zino nyeshyamba maze zigacamo Kongo ibice bibiri. Abanyamerika biteguye gufasha M23 maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi rero byarakaje Tshisekedi, ndetse abona yuko abanyamerika atari abo kwizerwa. Ibyo gushaka kujya ku Barusiya ndetse n'Abashinwa nabyo biramukora ko. Abanyamerika rwose bashobora kumwivugana kubera yuko amabuye y'agaciro ya Kongo bamaze kuyabarira, bamaze rwose kuyapangira kandi barayashaka mu buryo bwose. Ku neza cyangwa ku nabi, abanyamerika barashaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Tshisekedi niyanga gukorana nabo, bano banyamerika biteguye gukorana na General Makenga n'abarwanyi biwe. Kandi abanyamerika biteguye gushyigikira umugambi wa balkanizasiyo. Ibi ni ibintu nabagejejeho ku munsi w'ejo. Ayandi makuru arimo kongeraho aremeza ko abanyamerika baba barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo kuvana ku butegetsi Tshisekedi.
Tshisekedi ngo arimo gufunga umutwe, ndetse Tshisekedi arimo kwigumura ku byemezo by'Abanyamerika. Amakuru rero akemeza yuko Masadi Bulosi, uyu nguyu ni umujyanama wa Perezida Trump ajejwe Afurika, yahamagaye i Kinshasa ababwira yuko bagomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Bwana Masadi Bulosi uyu nguyu kandi ni nawe wavuganye n'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi rero bikagaragaza yuko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi. Abanyamerika ni iturufu irya ku mpande zombi. Bano Banyamerika bafite inyungu zikomeye muri Kongo, ndetse barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko inyungu zabo bazigeraho. Mu gihe rero Tshisekedi arimo kuzibangamira, nta kabuza Abanyamerika baraza kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Muri iyi minsi rero amakuru akomeye aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze rwose gushyigikira uyu mugambi. Ndasubiramwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyigikira umugambi w'abarwanyi ba M23, umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru yizewe yemeza ko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi. Barimo kurya ku ruhande rwa Tshisekedi na leta ya Kongo, ndetse bagahindukira bakarya ku ruhande rwa zino nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe aremeza ko M23 yagiranye ibiganiro bikomeye n'Abanyamerika. Butegetsi bwa Perezida Donald Trump bwagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'abarongoye M23 ndetse n'ihuriro AFC. Hari amakuru avuga yuko muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala, abarongoye M23 bahuye n'abategetsi bakomeye muri ambasade. Amakuru kandi yemeza ko Bwana Koloneli Nanga yibonaniye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bikomeye cyane byabereye i Kampala. Amasoko yacu akomeye cyane mu gihugu cya Uganda, ndetse amakuru tuvana mu banyapolitike bakomeye yemeza ko abarwanyi ba M23 baba baragiranye ibiganiro bikomeye n'abategetsi bakomeye begereye Perezida Donald Trump. Amakuru kandi akemeza ko Bwana Masadi Bulosi nawe ku murongo wa telefone yivuganiye na Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC M23. Ayandi makuru kandi akemeza yuko atashe militaire muri ambasade ya Amerika i Kampala yavuganye na General Makenga imbona nkubone. Ayandi makuru nanone akemeza ko i Nairobi muri Kenya muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashe militaire yagiriye uruzinduko rukomeye cyane mu mujyi wa Goma. Umwatashe militaire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Nairobi yagiriye urugendo rukomeye cyane mu mujyi wa Goma, ndetse yaganiriye na Bwana Koloneli Nanga, ndetse amakuru akemeza yuko yabonanye na General Makenga mu mujyi wa Goma. Hari abadepite ndetse n'abasenateri bo muri Amerika bakomeje kugenda bahura na Bwana Koloneli Nanga, abandi bagahura na Koloneli Nzenze. Amakuru rero akemeza ko Abanyamerika barimo kureshya cyane bano barwanyi ba General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata uruhande. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye bano barwanyi, ndetse Amerika irimo gukora ibishoboka byose ngo yegukane ubugenzuzi bukomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi nawe yamaze kubibona neza. Tshisekedi avuga ko Abanyamerika barimo kurumira habiri. Abanyamerika ngo barereka Tshisekedi ko bari kumwe, ariko ku rundi ruhande Abanyamerika barimo no gushyigikira abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye neza mu makuru yacu. Nababwiye ko Abanyamerika ari iturufu imwe yonyine ariko irya ku mpande zombi. Abanyamerika bakora ibishoboka byose bakajya ku ruhande rwatsinze imirwano cyangwa se uruhande rwatsinze diplomasi. Ni ikarita irya ku mpande zombi.
Amakuru arimo kongeraho muri iyi minsi arerekana neza ko abarwanyi ba M23 barimo gukina politike yo ku rwego rwo hejuru. Bano barwanyi basabye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo yari yabyemeye maze bagidoha muri Katari. Ariko Kongo nyuma yaho ngo yaje gutahura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari ngo rwose baba barimo gushyigikira uruhande rw'abarwanyi ba M23. Mu minsi ishize mwarabibonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi yacitswe maze akandika amakuru akomeye cyane. Ariya makuru yari ibanga rikomeye. Minisitiri Edouard Bizimana yavuze yuko ibirimo gukorwa n'igihugu cya Katari ngo ari ugushyigikira abarwanyi ba M23. Iyo uvuze Katari uba uvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yikomye cyane igihugu cya Katari, yerekana neza ko kirimo gushyigikira zino nyeshyamba, ndetse yashakaga kwerekana ko Katari ngo yaba irimo gukoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo irangaze Abanyamerika bakomeze kujya ku ruhande rwa zino nyeshyamba. Iri ngiri ryabaye ikosa rikomeye cyane muri diplomasi. Amakuru yatangaje yari ibanga rikomeye. Ibyo Minisitiri Edouard Bizimana yatangaje nubwo byaba biri mu kuri, ariko yatangaje amakuru y'ibanga ataragombaga kujya ku karubanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararakaye cyane, ndetse igihugu cya Katari cyararakaye kugeza ubwo Generali Ndayishimiye ubwiwe asabye imbabazi maze akihohora, akavuga yuko ibyakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ari ikosa, ndetse agashimagiza cyane Katari avuga yuko ari umufatanyabikorwa ukomeye w'u Burundi. Ariko Minisitiri Edouard Bizimana ijambo yari yarikocoye, kandi ijambo ryari ryamaze kugenda. Ibingibi yabitangaje nyuma y'ibiganiro byari byarahuje Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Tshisekedi akavuga yuko Abanyamerika ngo barimo gushyigikira M23. Niwo mujinya mwabonye Edouard Bizimana yahise yadukana kuri X, akavuga ko Katari irimo gushyigikira abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse ko Katari iri ku ruhande rw'abarwanyi Burundi na Kongo. Muri iyi minsi amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyigikira abarwanyi ba M23 hagamijwe gushinga igihugu gishyashya mu burasirazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize nabagejejeho amakuru ndetse na video y'Abanyamerika bari basuye ibice bya Masisi. N'Abakongomani bahungiye muri Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi bari bagarutse mu burasirazuba bwa Kongo. Kiriya ni ikintu gikomeye. Bariya Abanyamerika bari bageze mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru dufite nuko batwaye amakuru akomeye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zirimo gukorana nabo kugira ngo bashinge Repubulika yigenga ya Kivu. Hari abakorera ubutegetsi bwa Trump bakomeje kugera mu mujyi wa Goma ndetse no kugera mu burasirazuba bwa Kongo bagamije kunonosora neza umugambi ukomeye wa balkanizasiyo. Nagiye mbibabwira kenshi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo kabiri. Abanyamerika barabona neza ko gukorana na Generali Makenga ndetse n'abarwanyi ba M23 ari byo byiza mu bugenzuzi bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ibyo bwemereye muri Amerika bwanze kubikora. Tshisekedi yanze gusenya FDLR. Tshisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba Generali Makenga kugira ngo intambara irangire maze Abanyamerika nabo bacukure amabuye y'agaciro. Kuva rero intambara itararangira muri Kongo, Abanyamerika bahisemo kujya ku ruhande rw'abarimo kurwana kugira ngo batsinde intambara maze begukane ubugenzuzi bw'uburasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi rero ibimenyetso byose birerekana ko Kongo igiye gucikamo kabiri.
Hari ibimenyetso byerekana ko abarwanyi ba M23 bafite umugambi wo gushinga igihugu cyigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba barongoye AFC M23 bakomeje kugirana ibiganiro n'abategetsi bakomeye muri Amerika, bakaba barabonanye na attaché militaire i Kampala ndetse na attaché militaire i Nairobi. Ni ikintu gikomeye cyane kandi bisobanuye byinshi. Birerekana ko abanyamerika ijisho ryabo ririmo kureba uburasirazuba bwa Kongo, kandi abanyamerika barabona neza ko gukorana na bano barwanyi birimo inyungu nyinshi kuruta gukorana na Tshisekedi wananiwe kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamerika barabona neza ko M23 yaba ifite ahazaza heza, kandi abanyamerika barabibona neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe gutsinda zino ntambara, bwaba mu buryo bwa politike ndetse n'intambara. Abanyamerika rero nk'uko nabibabwiye ni iturufu imwe yonyine ariko irya ku mpande zose. Barimo kurya ku ruhande rwa zino nyeshyamba, bagahindukira bakerekana ubutegetsi bwa Kongo ko barimo gukorana nabwo. Aho babona inyungu hose barakorana nabo.